Mukuru omoske Dr. Fred Matiang'i nigaboririe abananchi komwaribaga elio atalichinsema ao ime ya Kenya kuligia uwanjiru kura ense ya Kenya asabocholewane bumwaka bwechirwe na 2025 omoske Matiang'i nigo hakwana yuas chinsemo chiamanga ime bunge ya Burabu county ya Nyamira chingega nyaraka kuvuga kumirana na gosanga n'abananchi bechinsemecho. Unanawa tevi ganika wane wiki kutoa rabia tokwange bantu baminto na indua maigango tuliare na arore biyana arira bantu baminta waka baminto na tokwananiria mwezi umwaka oyaro mwalimu wana pita getondo mwezi unawa mwaka esironi to muminto na otora baminto yasa ndio muya yubu arore Nebekwene ndega twara umera mutwara wabirega. Wono egendekerere abantu baminto. Ojinje bana akolire. Patrick konyotara chaiga. Abantu abonzi bakabande binga. Warabuba akolire omoroberio njengende isiko. Musomo. Wakolire ngende isiko. Ibonje mutigenge isiko. Iwana pati kumwana ndiga ndari ichikura kurumasai na boikoyo na kirase ikya tutagete kuriye njira yo okonyense abantu abayirete serikali basa kuyirenze ndo gukora barenze ikya yakoraga n'imirimo yawe menne bakora n'ubukurumi nabuza kurenze namana n'abahori nginjire babana wetana naga empowerment bakwasi 100 200 yomuroje gake kinengetekia Chiweza chile choma ete leche ino. Kiare chile chiweza chili leche serikali. Ekalwako na chiweza chila chikalie. Lakini muma nyeta asitole na muma ete unatoka ete wakora 2027 muma nyeta. Awa sae wali wana wake na awa soro ile. Wata chikura.